Lekin dostlar. Nechik hallaringiz? Sizning bilan ko'ngilli, shunga sizning bilan ish pishmoq pishirgan bo'ldim hali. Kimlar neler ishli? Batash. Kimdir звонок от телефонга, iPhone'ga. Eshikka bera звонок qiladi. Köptengi tanışırız. Neseler yazdınız? Selam selam. İş pişmak pişirgeydiyse. Şuna tutundum hele bir kadar. Kimden neler pişire? Kimdir? Ну-ка, kiriyeli. Kimdir bunda? Hazır. İşleptir sündürdü kiri. Üze zaпрос yasadı bana. Krem deyip. Güzelleri sündürdü kimdir? Gülnaz diye misin? Matur konsert bara elekege retro konsert. Pişirir, şadık indi. Молодцы. Biz yol günü bulgaç soňrak durabız, balalar da soňrak dura. Hiç bir gün, iki yıkı tuygan şiýyklybyz. Yuqa bilen pişiren. Şu qaysyr ýakda yuqa bilen pişireler. Eli minim bugün işlikke äzirekgine wagtyna turalgan saldım kabak. İş pişmakka. Hem bärengi itimde, как всегда. Tuğan oğlumda master klasta bolgan edim men bir wagt. Şol iş pişmak pişirүү boýunça indi. Şunda bizge көрсөткөнler idi.
Bir de olay salganım yok idi. Eli yok master class'tan soň bir şolay salıp karadım ağay. Elvina, apayım karalı. Ne, bülme temperaturasında okmayını jibitip, okmay salalarken işlikке. Degi nежный, temli bula deyip. Işinden da şolay bula, biz ana oşap karadık. Pişte pişe bitinde tuğan oğlumda. Bek şunda super bulgan idi. Komurga solan men moy, su, inogda smetana da yip berem şunda. Ну, в основном moy bilen su. Bittemni bulak kıtır kelip tura turgan. Süt salganım yok, уже köptenden. Oğulda, конечно, sütler, mayonezler sala turgan ек, yumurtalar sala turgan ек. Hazır indi ikinci türlürek. Kendimden demeyken. Şimdi elektrike zapisler şimdi kızık. Sen kile, yesin mesimi sen de şunda bilesin kile. Не, туктап қалмаймын ол, запись нормально ма? Олайса, как всегда, менің кухняда бітінге связь, мұхатлик ребят түгіл. Сіз родым қаян, Мишер, что ли, Лилия? Ё, какой Мишер? Оқтаныштан мен, Оқтаныш районы, Зүбәйер ауылы қызы, Ши татар, Шипши. Теге, Оқтанышта бітінді біздің шот татарлар ғына, татарша оқып, татарша сөйлешіп өскен қыз бала мен. Қамыр бүтін Кузиметьеваға жетерлік болды. Ничего, бізде кіші көп. Bir кастрюль ішлік әзірлерім. Oğlum келсен де, ясыйсың мы қамыр? Кел мына мында отыр менің янға. Кел. Келесің мі? Давай сен ада берем тоқта. Eyde otur muna mında. Hadi sen de yasarsın. Elvin al pireli tokta kızım. Yanına. Otur eyde oğlum. Yasamıysan şöyle. Keşke eğlendi o bizden. Nindidir her bir yaşlarında bular şunday karakterler özgere. Şu problem pişiresimi yok şu problem tugul. İş pişmak hazırlayayım. İş pişmak pişireceğine. Jingiller, tuklakla da, rahat da. Sana da gerek mi? Davay, otur mına. Mına da otur musun? Kamur bilemle. Davay. Mına sana. Davay. Tuku oturup. Oturup mına da oturaydı. Hanım. Hayır, yasa bir de kilyan bir yarata. Kamur bilemle şeylenirge. Bir yarata. O yasarga yarata. Kiserge yarata. İş pişmak, iş pişmak. Bunda oturasın böyle. Haydi bu yakka otur. Sana bu gerek mi? Bak otur bak. Yine bir tane neyse gerek ki. Ben sana bir oturayım. Bak. Mayını artık kup salmayayım. Потому что ağır su bulmasın için. İyi, subhanallah. Belekegine kulları bilen nesedi şundan meşelengen bula. Selen, yine ne oğlum? Selen, iyi Selen. İyi, Selen desin de. İyi, onga batkan şok oğlum.
Рәхмәт, рәхмәт. Менә шулай он белән, яме? Ябыштырма. Привет, привет. Что-то экраны кара кебек. Не. Шәп саңа. Нормально вроде. Караңгы кебек. Үзегез җырлагыз. Ярар, җырлармын. Ой, летесым. Hazır. Hazır Milana. Oy, mileşlerim. Mileriz koşulup jarlayırız mı? Mileşlerim, mileşlerim, siz benim sırdaşlarım. Ömrümdeki sağışlarım, hele gözü yaşlarım. Mileşlerim, mileşlerim. Alsu Kisamievna Kureskiyle. Deninde Alsu'nu kurgen yok. Mileşlerim, mileşlerim, nima 42 yaş bula. Şunlardan olabilirse. Hamurga nerse kuşasız. Yardımcı de var. İyi, Allah'a şükür yardımcım da var. Hamurga min salam. Aytamış, moy, sıyık moy su. Bugün mene smetana koştum. Kalgan smetana var idi. Вот. Tuz. Azmine şeker. Temli bular. Temniyuşka da, bunda günde temniyuşka indi. İnsan kitleli Daniel'ın uyanı bugün. Onların hokkeyda Какой-то битерлерин, олар қойып бір партиясын тығып үлгірсен. Мен шығарған иттен гене ясым, потому что біздікілер шүплеп отыра башлайлар нейін. Итне. Шуңа мисарқодан шығарған ит білем. Қой бір кіші битті бағ етіп тұралған иттен ярады. Біздікілер отыра башлайлар. Мен, конечно, ірі тишікліден шығарам. Чтобы вақ слишком болмасын үшін. Всего лишь 42, да. Мен, конечно, может, ұлырақ көрінемдір. Менің еліктен де шулай сен ұлырақ көресің деп айталарым. Но мен аның үшін бірде комплексіға еткенім еу. 50-де де, 60-та да шулай бір тире көрінерге елсін. Оған әніңіз рәхмет. Oşam Ali Komar. Oşam Ali. Sağışlardan yaşlarım. Deli sağışlardan tügele kuzu yaşlarım. Rahmet. Mine davay benim kırık ciğeri oğlum. Mine şu ittirip ciğeri. Mine. Ay motor ittirip, vağ ittirip pişiremiz değil mi? Alaysa bizim avulda biz yerleşken şabada hatlık zor ittirip pişirip. Şunda it. Olu ittirip. İki bizde teke diler indi. İki teke sıyarlığı ittirip tabağa. İsenlikle Allah kuştan aşın çıktı. İsenlikle oğlum. Hayali. Ay молодец. Savaşlardan tügele kuzu yaşları. Yangalıklar. Neyse ki yan var. Kaynar hitta birinci orunda kaldı. Rahmet, rahmet iyi Allah aşkına. Yekaterinburg'da kaynar selam. Yekaterinburg'da kaynar selam. Tağın narsalar yazdınız, okuyamay kaldım mı?
Юктыр, все уже. Бебейлер белән, наверное, уже хәзер оныклар көтөрбез инде, Алла бирсә. Җәмәгать 14 февральдә кайларда буласыз? Айгөл белән без оештырабыз Валенсиядә, бик матур кичә килегез. Әйтеп китим әле, бәлкем кайберләрегез бөтенләй белмидер дә. Хәзер мин ишекне алып киләм. İbina kızım. İbina o. Apayın paralı. Нәрсә дурактара? Bir кастрюль эшлек. Сезнең ник ябык бу? Сәхнә бит ул ябыкларны ярата. Телевидение булай да ул тазарта шуңа. И аннары соң үзем өчен дә инде кешенең бит була нәрсәле теге. Удовольствие ала торган рәхәт весы була. Кәеф була торган. Һәрбер кешенең. Туктале улым. Потому что кайбер кеше ул таза да булырга мөмкин. Кеше аңа ябык дия, ул кешенең ябыгасы килми. Но ул миңа кагылмый. Так, барыгыз әле китегез әле улым. Бар, килген ал апайыңны. Всё, миңа миша итәсе ату. Ул инде ясыйсы килми аның димәк. Значит, всё, алып кит аска. Уйнат. Атуха бәрелеп. Ну-ка, улым, бар, аска уйнагыз. Сразу проходка төшегез, бильярд мидагы тукталмай мин ату. Шунда кичкенә генә вакына пишмаклар ясыйм әле. Миңа шундай теге ниләрдә пешерәләр ич. Пекарнялар, юк, пекарняда да олырак була. Менә 12-та концертлар куйганда, анда барда пишмак саталар инде. Шундай кичкенә шундай матурлар инде. Шундай шуларга мин кызган шундыйларны пешерергә. Мен тутып ашаганда инде бірні ашыйсың да зурны әне әйтмешли бір булсын, бір әгейлі булсын дип нәрсәміз Сагимбаева җырлый иде. Сезнең җырларны Иргә һәм Айгөл Сагимбаев җырлый алып иде, кайсына бирер идегез? Ой, белмим, алсыннар да җырласыннар, пожалуйста. Кайсы җырлыйсы килә? Аларның үзләренең җырлары дөнья, хәзер бит һәрбер җырчының үзенең җырлары. Хәзер теге элеккеге кебек шалт иттереп кенә җырлап та булмый әле җырларны. Бик теләсәң дә. Авторство дигән әйбер бар. Бая Айгөл белән дип сөйли башладым да 14 февральдә Валенсия ресторанында банкетный зал инде ул. Үткәрәбез без гашыйклар көненә багышланган кичә. Хәтта вот яшь парлар арасында, мәсәлән, анда кемдер
қолын сұрыймы, яйсе выездной регистрация ясысы келемі, яйсе анда ушундай бирер сүйген ярына сюрприз ясысы келсе, біз енді тәқдим етебіз. Шунда кеше барышында мүмкін шулай ясарга. Вот. Табын артында отырып, жырлап, бейіп, көңіл ашып, енді біз аңды әйбірләніп еш өткәрәбіз Айгүл белән. Вот, 14 февральда Гашыйклар көненә бәясе 2000 ярым, анда бөтен әйбердә кергән, спиртнойдан кала. Но спиртнойны инде һәрбер кеше теләгән кеше үзе алып килә. Чөнки күп кеше хәзер эчми. Эчкәне дә үзе теләгән әйберне эчәргә өйрәнгән. Кемдер арак эчә, кемдер коньяк эчә, кемдер башка әйбер эчә. Шуңа без инде аны үзләренең ирегендә алып килергә мөмкин, үзеңә теләгән спиртлы эчемлекне. Вот, калган бөтен әйбер горячийлар. 7-8 төрле закуска. Bunları порционный салат, горячий, şeyler, десертlar, лотерейлар, конкурслар. Как полноценный банкет рәвешендә концерт. Неше килограммга ябыктыгыз? Мен инде 96-97 килодан бери ябыгам әкрен. Хәзер 76-75 тирәләрендә шулай. Так, хәзер мин майлап салам мине. Савытка. Әкрен мин сыптырып торыгыз. Урамда бигрәк каты җил име? Искиткеч җил. Сезнең белән барыбер нәрсәдер пешерә башласаң, шундый рәхәт, шундый кызык, вакыт та тиз үтә. Затны сезнең белән дә сөйләшеп алып була. Алайса, иркенләп киреп утырырга никак вакыт җитеп бетми. Кстати, иртәгә безнең башлана ябыгу марафоны көннәр тели. Менә бүген результатларын куйырмын әле. Безнең 20 көн үтте менә. 11 январьдан башлаган командада 47 кеше ябыга. Үзем дә шунда кызлар белән. Кайберләре ноябрьдән бирле уже. Ноябрь ахырына кергәннәр иде. Көннәрдер январьдан кирделәр. Шуңа теләгегез булса, пожалуйста, марафонда барыбер үзең теләгән результатка ирешү бик күпкә җиңел. Чөнки инде үзегез беләсез, анда и мотивация да көчле, и фотографияларны бергә җибәреп, аралашып,
bir-biringden ko'rib, bir-biringdan çağıştırıp. Привет, привет. Мен pişirem iş pişmak. Вот, анда күнгә 5 тапкыр ашыйбыз марафонда. Иртәнге завтрак. Аннарысын второй завтрак. Перекус кебек. Аннары безнең обед. Обедтан соң уже тоже перекус, как полдник. Һәм кичке ужин. Әлбәттә, кемнәрдер, ой, миңа чайсыз, мин эштә, мин пешерә алмыйм диючеләр булса инде. Алдан әзерләп кую кирәк, потому что менә безнең актер апалар вакытыда эшлиләр, төнгелеккә суткаларга китәләр, шулар тоже марафонда бар. Сменалы эштә эшләүчеләр тагын бик күп. Күбесе үзләре белән алалар пешереп. Но зато вот теләгең булса инде, син нинди генә сәбәп килеп чыкса да, барыбер үзеңнең теләгеңә ирешергә тырышасың. Әйтәсем килә, шуны барыбер аннарысын безнең детокс ощущение барыбер бик көчле организмга действует, ябыгып китәргә иң беренче мөмкинлек бирә. Вот. Күнгә бер тапкыр эчәбез без коктейль. Бик тә тәмле, бик тә. Не бүген безнең иртән творог иде, перекуска безнең шикләвекләр. Аннарысын обед. Полдникта обязательно коктейль. Потому что әйтәмеш күнгә бер тапкыр эчәргә кирәк. Матур иттереп ябыгасың килсә, битләрең картаймасын дисәң, морщинкалар булмасын дисәң, барыбер коктейльнең файдасы бик зур, сбалансированный питание. Вот, и аннарысын әзрәк физкультураны да кушып җибәрсәң, шунда ара-тирә җәяү йөриләр, кардио тренировкалар. Естественно, Аллага шөкер, үзендә күннән-көн барыбер җиңеләем, но минем всегда вот килограммнарым авыр төшә, минем китә объем китә. Потому что минем бөтен җиремә теге тигез ята. Миндә теге бүлкә майларым юк. Минем аякларыма, кулларыма, эшләремә, битләремә, бөтен җиремә тигез ята да. Ел узак теге килограммнар узак төшкән кебек. Но диетологлар әйткәнчә инде объем китү яхшырак диләр инде, потому что безгә бит инде барыбер кигән размерың кимесә, так миңнан тагын дуслар. Менә минем бер партия булды. Хәзер бер секунд. Neste, dostlarım. Так, икенчене китереп куйдык. Хәзер.
Смирнagi уже. Kayımda. Zigіз ге пішіріп сашысыз mı? Yok. Менде уже көптен bu әйберлеріне оңшамын. Уже елештім енді. Ол бет нешек, міне бір қабып қарайым әлі мұны десең, обязательно аның артынан бірсі кіріп ете. Ауызға лучше тән кірікмәске. Нек уразада тұрабыз еш. Ғайлен білен ураза тұтмаған кішілер. Шулай yok, міне мен ғайлада өзім міне ураза тұтам мәселен. Шулай yok, ашарға пішірен, шулай yok. Yok енді марафонда үш пішмаға шалып тұрсаң енді. Шуңа да марафон бет енді, өзіңе қоясың. Сәй? Все. Қазір скоро шубыларын салыр вақытлар жейді. Бір-екі размер түшіріп матыр киімлер кейір вақыт жейді. Анар сәлеметлік ішінде бетінде ол ябыққаш сырамыз сәлеметлік жеңілірек, рәхәт. Өзің ішін қанағат боласың. Ол бет таза кішінің қәліне яғып кіші ғымырге де кірмей дейлер. Сәлем, ақтанышыларға. Так, покажите, как делают косички. Мен бұлай сжимать етіп барам, әлі нәрсе ясамын. Ну, такой интересный моторный вообще. Так, оңғанда енді сенделия барса да жетшесінген рәхмет. Сургутқа көп сәлем. Рәхмет. Сургутларға бір концертлардан барып келесі еді Алла берса. Келесі елдан Алла берса. Концертный сезонны башлайым мен. Алла берса. Яңа планларым бар. Қазір міне Илхамды садикка берсек. Башлайбыз репетициялар. Яңа форматта, яңаша Алла берса. Келесі елдің исән сау болып ішлерге мүмкіндік болса, міне бұл пандемиялар өтіп кетіп, елдер, дүниялар тыныш болып Алла берса, бітін жеріне еріп шығам Алла берса. Şimdi planlar bilen yaşap yatan mıyım? Evet. Balta şaklarına da kaynar selamlar. Birisi kele. Avullarga da kelesiz mi? Allah berse avullarga da keleriz. Avullarga hazırda barıp çıkıp kirge isap var benim. Avullarda yürüştürüp kaytası keler şulay. Jığlaysı keler. Ne oylab bitirimin әлі. Mama dışlarga da kaynar selam. İlham apası bilen Басқа çıkıp gittiler.
iç pişmaklarımızı ko'rsatdik zeli. Bir partiyasi kirib ketdi endi. Ne ikkinchisi? Siz kelgan idingiz Surgutqa Oygulbariga berasizlar. Ey shu, siz bo'lgan edingiz bizni konsertdagimi? Shunday shab konsert qo'ygan yo'q shu biz bu vaqtda. Bir ko'p yerlarda yurib qaytgan edik. Do'stlar yig'ilgan yerda deb atalaydi bit u. Anda Zilfat Jinnurov olib boraydi, по-моему, meni konsertni. Resim, Nani, Ilnar Seyfiyev, Ozat, ko'pdan deymi? U konsertlarga da shoqti vaqtlar uzdi уже. Так. Bizning o'zimiz ko'pik, biz bit. Yarar mendan boshqa ular 5 kishi. Обязательно kimdir bo'lmay qolmay. Обычно men ko'rshilarni da siylayım. Bunday birlar pishirganda ko'rshilarga da kiritib chiqam. Shuna Ali Shoytani o'zi bizning tug'anlar gruppasına yozdim. Kelingizib pishmoq pishiraman deb. Ular kelib jetsalar, bugun munchoqini, hali munchoq kirasi bor. Sizning Daniel sport sportda Danielka. Onun bu oyunu как раз Талаха подвижделерinde var. Saat 9'da oyunları. Bitti ikinci tabak. Ne dostlar? İş pişmaklarım istagisi, astagisi. Все, Allah'a topşırdık. Kirib gitti. Hop. Şolay. Так, mananchik qo'yamiz endi ha. Bu telefonni qo'yib, o'zi bir problema. Qamirg'asi oldim suv, moy, smetana. Bitti ne bulam ne şu? Su, moy, ilik mayonezlar solatırgan yer. Tağından da yumurta süt solatırgan yer. Yok, ne şu? Ең тәмлісі кітір-кітір келіп тұран. Майын көбірек салсан деп başı sütür бұла. Но, әрбір кішінің организмына зиян келмесі еттіріп, артық майын тоже ярамайды енді. Так, өзім yok. Siz bunda yoңа кірген видео ол сұрағын бір көп кіші берді енді.
Сыймай, сыйықмай. Сыйықмай салам. Сыйықмай біткен вақытта оқмай да салам. Но этот көбірек сыйықмай білен. Қамырға бигеректі. Все, у меня последний варық болды. Конечно, у меня ішлік көбірек болған. Ничего, горшочек етіп тұрып қоям мен әні. Кеш нәрсе алшайсыз менде попыда. Так, біздің бүгін нәрсе екенінде қорарға керек әлі. Кешкесін қорамадым да. Ну, біздің обычно брокколилар, овощилар, рагулар, балық, или тауық білен. Кешке енді салат. Шундай. Қайсы бір күнді разгрузочный күн болып ала. Анда уже кефир білен, клетчатка білен. Көбірек салатлар. Салатлар кешкесіне енді. Көбірек салатлар. Бір елешкеш, орысыда келмейтем, ураза тұтқаннан кіші елешеш, шының кібік. Ол уже қызықмыша баштысын, потом уже өзіңнің теге организмда әзім көтме уже өзгересің и кири қайтасы келмеуі қалепті. Шуңа теге қой бір кіші әйтәбі кейді. Міне менде чуынға көк весларыны түшірен, анлары кири қайтыла дейді. Ну, біздің өзімізден тұра. Біздің өзімізден тұра ішінде ол. Әгер де сен өзіңнің весің ұшы екен, сен должна держаться. Шың аяғын біліп, яғы шыққана. Әгер де енді сенің ладно, мен аты ұза болсам да әрі де бересің екен. Ол вақыттан енді. Эй! Так. Үш сауытқа салып мен тыған, үш тоба. Үшісі де сыйы біте. Қой бір кіші білейте, менекі пішірмей деп, менекілер пішірер, духовка шын деп, чөтфуалаға шықыр. Біздің электрический ол. Мында кухняда электрический, үстіде, астыда. Так, мында кіммен кірмәкші. Запрос ясыйлар ясалын. Зияддинов Рустам, Сирина деген. Давай-ка, Сирина. İsen misiniz? Bayadan beri krem disiz. Kim bu ayda konuşlar mısın bilen? Bir kresin gelip gördün. Nişe toplu zapros yasadınız. Üzerinizden tanıştırırız ayda. Kimsiz, bayansız? Рустам Зияддинов, Сургут. Ha? Рустам Зияддинов, Сургут. Surgut'tan mı? Aha. Yarar. Surgut'ta konsertta bulduk. Siz yazmanı bilirsiniz mi? Hayır. Yarar. Kim bilen bulgan idin konsertta? Ne bilen? Yarar, молодцы. Bu vakitte bir şey yaşıyor. Меня где-то, наверное, 5 mi 6 bulgandır, наверное. Наверное, молодец. Әлміне помнишь, име? Sen bitinde olacak. Vakit var ha. Мен өзім de жырлайым. Şulay mı ne? Ne молодец.
Yarar. 3 yaştan уже. Ha? 3 yaştan уже. Bir instrumentda oynaysan sen? Мына хәзер гитарага әни биргән. Молодец. Hazır neçə yaş? Миңа хәзер 12. Молодец, молодец. Ne bit? Uyanmışa, qorxmuş әлі. Көрәсізме, dostlar? Benim bilen efirga çıkan deyip boyadan beri zaпрос yasadı neçə tapqır уже. Хәзер менә Nə şunday Казанга булырга кирәк? барабыз конкурска. Ярар, конкурска мәләп. Нурия апаны беләсезме? Беләм, ие. Менә шул минем руководитель. Молодец, молодец. Бик яхшы. Ялмаска кирәк, куркмаска кирәк, үзеңнең талантыңны күрсәтергә кирәк. Иначе тормышта авыр булай да тормыш безне бер калыпка, бер генә сукмактан барырга бикләнеп яшәргә мәҗбүр итә. Без аны ачып, тырыш булып, үзебез тормышыбыз белән әйтәләр ич, хуҗа булып яшәргә тиешбез. Шуңа күрә, молодец. Рәхмәт. Нәрсә күрсәтәле ди, Рөстәм? Нәрсә күрсәтәле? И күрсәтәләр Рөстәм, белмим. Туганыгыз Тули? Юк. Насима, нет, не знаю такого, белмим. Идәк улылар бармы соң берәрсе тагын? Әни бар. Кая ниеңдә күрсәтәле? Сәлам әйтешегәле. Ничә бу безнең белән беседага кушылмый әле? Исәнмесез? Хәерле кич. Хәлләрегез ничек? Әйбәтме? Әйбәт, Аллага шөкер. Менә мәйдән боядан бирле инде запасы кирергә миңа эфирга, алайса улагыз мәйдән молодец. Ләкин настойчиво. Достучался. Миңа хәзер. Хорошо, мин монда, Диләр, фикерләр элеп йөридер. Ушарга пешереп. Сездән да. Эш пишмәк. Эш пишмак Мин эш пешерәсез, пешерәм. молодцы. Ярар, уңышлар. Исән сау булырга. Я. Шулай. Җырлап күрсәтәле дигәндер ул. Дөрес. Әйе, давай җырлап әле. Раматур җырлады Рөстәм. Очрашып бер утырулар гомернең бизәкләре, тик хушлашу мизгелләре үзәдер үзәкләрне. Әссәламәгаләйкүм дип бирәбез кайнар сәлам, сездән безгә насыйп булсын вә галәйкүм әссәлам. Әссәламәгаләйкүм дип бирәбез кайнар сәлам, сездән безгә насыйп булсын вә галәйкүм әссәлам. Алда булсын әле безнең җырларның иң матуры. Сезне сагынып ераклардан канатланып кайтырбыз. Әссәламәгаләйкүм дип бирәбез кайнар сәлам, сездән безгә насыйп булсын вә галәйкүм әссәлам. Әссәламәгаләйкүм дип бирәбез кайнар сәлам, сездән безгә насыйп булсын вә галәйкүм әссәлам. Алда булсын әле безнең җырларның иң матуры. Сезне сагынып ераклардан канатланып кайтырбыз.
Esselamu aleyküm deyip birəviz qaynar selam. Sizdən bizə nasib bulsun və aleyküm esselam. Esselamu aleyküm deyip birəviz qaynar selam. Sizdən bizə nasib bulsun və aleyküm esselam. Ага, юғалы бала, чуть-чуть генә. Бик матур, молодец, Рөстәм. Әфәрин, дип әйтәсе килә. Кул чабасы килә. Менә бит молодец, нинди талантлы яшьләребез. Вы сделали мой день, Сургутта шундай талант яши икән, субханалла, рәхмәт. Талантлы егет, молодец. Уңышлар сиңа. Киләчәктә зур артист Рәхмәт булып, сезгә. халкыбызның моңлы сандыкларга язсын сиңа. 2 яшьтән җырлагач инде син. Рәхмәт. Рәхмәт. Төзелеп китте.